Kako je, Foxy? Jel dobro? Sve po kontrolom? Ljubavni život? Prehrana? Aha, odmorio si se? Oho, dragi gledatelji, dobar dan! Evo, vidite me, nalazim se u društvu jednoga krasnoga, mirnoga psića pod imenom Foxy, s liči na lisicu. A gdje se nas dvojica nalazimo? Nalazimo se skoro pa do koljena u blatu. Šta mi radimo u blatu? Eto, baš ovo blato nam je potrebno za početak ove emisije. Neko će reći, a da, on je z Blatina, njemu je biti u blatu, normalna stvar. Nalazimo se pored Karlovca, od Karlovca prema Splitu, 20 km, skrene se prema Glini, penje se i dođe se na jedno krasno eko imanje koji se nalazi pored mjesta Blatuša. I zato ovo blato oko nas. A šta ćemo mi tu raditi? Što tu ima? Ma ima jedno krasno, lijepo eko imanje koje je smislila udruga EcoSense. I sad ćemo mi poviriti na početku ove naše emisije, a onda ćemo se vratiti u Split u jednu našu školu. Dakle, dobrodošli u Blatušu. Ček, polako, taman sam zaspala, napapala sam se maminog mlika i sad spavam na čistom zraku. Dođite malo poslije, a sad svratite do škole Blatine. Blatuša, Blatine, to vam je slično, pa se vidimo poslije. Ja ću još odspavat, zdravo je. Šta sam se naspavala. Haha, tu ste, give me five, pozdrav iz Blatuše. Meni je ovdje krasno, zrak čist, mama zdravo jede pa je mliko njam. Ima dosta životinjica i još da je malo dice, bilo bi bolje. O samom imanju razgovarate sa Barba Robertom. Eno ga tamo na krovu gradi krov. Aha, još malo. Dobro, niko mi ne drži skale. Oho, dobar dan! Dobar dan. Evo, dragi gledatelji, popeli smo se na jednu od ovih kućica koja je u samoj izradi i s nama je, možemo reći, tvorac, osnivač, ovog imanja EcoSense se zove firma ili udruga? Udruga EcoSense. EcoSense, daj molim te ukratko i meni gledateljima o čemu se zapravo radi. Evo, zamislili smo da počnemo živjeti bajku na jednom lijepom mjestu gdje smo u prirodi, gdje radimo od materijala koji su skoro besplatni. Da radimo kućice koje su lijepe, ugodne, za koje ne treba neki veliki majstorluk, a koje su u stvari dostupne svakome. Mi smo se ovdje došli igrati. Znači ovdje nekretnine, to cijena, kvadratni metar, uopće nas se ne tiče. Tu baš nije tema. Nije tema uopće. I koliko to već dugo traje? Pa ja sam ovdje već 3 godine. Ti baš živiš ovdje? Da, i već sam se zaigrao na mnogim kućicama i vidjeli ste ovdje ove okrugle kućice od blata, od drva, od slame, od kukuruza. Kukuruzne kućice? Da, ali imamo visoki standard. Ovdje se recimo gradi sauna. Sad ispod nas sauna? Znači, ispod nas je wellness. Za uživanciju? Da. Dodatno, nije dovoljno što se već uživa ovako, još treba uživanciju profiltrirati. Uvijek je tako, kad se neko igra, onda iz toga ispadne još nešto ljepše. I koliko sada trenutno na imanju ima tih izgrađenih kućica u izgradnji i koliko ima stanovnika? Koliko je igraonica? Da. Koliko stanovnika, toliko i kućica. Svaki sebi radi neku kućicu. Znači svaki sebi napravi. Tako smo dogovorili da kogo dođe ovdje, u stvari u jedno vrijeme je smješten u kućama koje već postoje. Da. Obnovili smo one stare i sada smo počeli raditi ove nove koje su bajka. A reci ti meni, djece, ovo je ipak dječja emisija, za sada sam primijetio samo jedno dijete, hoće biti djece tu? Jer sa djecom je nekako život se rađa. Ima još jedno dijete od 4 godine koje ovdje živi. Da. A ostala djeca su u dolasku. U dolasku? Međutim, jako puno dolazi ljudi iz škole. Dakle, na škole dovode svoje djecu i onda se njima pokazuje to, uči ih se o tome kako se može živjeti u obilju, a da se nema puno novaca. Da se ne treba puno novaca. Da. I da život može mirno teći zabavno i sa uživanjem. Mislim, danas u doba kompjutera, velikih gradova, interneta, mobitela, brzog života, koliko je odaziv uopće ljudi da dođu živjeti nazad u prirodi? Problem je u tome što djeca ovise roditeljima. Kad bi roditelji pustili djecu, oni bi bili ovdje.
ne bi odlazili ni u kakve škole, Da. niti bi se pripremali za nekakav veliki život, težak, strog i pun obaveza, nego bi obavili sve što im treba na ovakvom mjestu. Naučili bi kako se uzgaja vlastita hrana, kako se druži sa životinjama, naučili bi kako se gradi vlastita kuća, naučili bi nekako da iskoriste vrijeme što bolje, da što manje rade, a to što rade da bude užitak i da se poslije toga opet igraju. Znači, glavna tema je igra. Ovo je igraonica. Znači, ovo je jedna, vidite, dragi gledatelji, jedna prekrasna igraonica u prirodi. Ma ko ne bi ovdje uživa, sad ćemo još malo prošetati, trenutno, znači, radi se sauna od kukuruza krov, jel? Da. Od čega se sve sastoji ova kućica? Ova kućica se sastoji prvenstveno od cjepanica. Cjepanica, aha. Ovdje dolje se vide cjepanice. Da. Onda od blata koje Blata. povezuje to cjepanice. Da, koga u Blatuši ne fali? Koga u Blatuši ne fali i to je ljekovito. Da. Osim što je blato Pravo još je ekološko blato. ljekovito blato. I od raznih dasaka koje smo našli okolo, neke smo sami izradili. I tako, i onda da pokrivamo krov s kukuruzom. I kako to sad dođe iz one priče, dođe vuk i praščić i to i sakrije se, on puše i to ovdje ne slabo bi prošla ta priča ovdje. Ne drži vodu. Interesantno da ove kućice su sve jače i jače, sve bolje i bolje što se mi više igramo. Aha, da, savladava se tehnika, bolje se i onda se kuće će biti sve čvršće, jače, Upravo tako. toplije i... A kompletnu tehniku smo naučili iz slikovnica. Eto, iz slikovnica se uči ovdje graditeljstvo. Dakle, igra je svugdje oko nas. Svugdje. Jao, djeco, amo nazad u prirodu, ohoho! Evo me u jednoj kući. Dakle, s ove strane je kuća, tu je jedna sredina, pogledajte, staklo od starih prozora koje je neko bacio i ugradio nove plastične, ovi drveni prozori su nanizani, staklo, sunce tuče u staklo, grije, dolazi vamo na zid od kuće debel, vruć. Ne treba nikakvo grijanje, a pogledajte samo unutra. Bacite pogled. A evo, sad se nalazim u pravom indijanskom šatoru. Napravljen je po svim propisima indijanskih pravila. Pogledajte u drvenu konstrukciju, jedino ovo nije od bizonove kože, ali sve u svemu pravi indijanski šator. I ovdje se isto navečer može spavat, može se zapali vatrica, grijat, družit. Lijep je miris šatora, samo fali indijanaca, ali ako treba ja ću postati indijanac samo za ovu prigodu. Evo vidite, dragi gledatelji, ove rupe u zemlji. Nije tu bio traktor, nije tu bila lopata, te rupe su napravile divlje svinje. Tako je, ovdje u Blatuši ne fali ni domaćih, ni divljih životinja. Divlje svinje se lagano prišunjaju, tu malo razoruju zemlju, pojedu koju tikvu, drže se na odstojanju, ne prilaze vamo kućama, nego njuškaju ako ima šta hrane. Dakle, ovdje ima hrane i za divlje svinje i za ljude. Niko nije gladan. Evo, sad sam u jednom krasnom dijelu ove naše Blatuše.
tu blata nema ništa. Evo i ja sam skinuo svoje blatne čizme, zavalio sam se u ovu mekanu stolicu i opuštam se. Zašto baš ovdje? Zato što ovo je prostor za opuštanje. Opuštanje svih vrsta. Dakle, ovo moje jedno klasično opuštanje, dok se može ovdje opustiti i vršeći razne tjelesne aktivnosti, kao što su razne vježbe, meditacije, predstave, druženja. Svi članovi Blatuše znaju se ovdje skupiti i provoditi lijepe, ugodne trenutke ispod ove kupole koja obasjena suncem, zagrijava ovu površinu iznutra i svima je udobno, toplo i čovjek bi najrađe zaspa, kako je lipo. Čekaj. Ne smijem, dragi gledatelji, zaspat, moramo krenuti dalje u šetnju. Dakle, vidjeli ste krasna kupola od drva. Cijela ova konstrukcija je drvena, ma prekrasna. Ja opet Ovdje na imanju vlada prava harmonija između svih živih bića i svako ima svoje mjesto. Evo s nama je Slavica koja je zadužena, meni se čini... Za harmoniju, tako je. Eto. I iza nas vidjeli smo ovih par kuća od blata i svega što se napravilo za ljude, ali još je tu jedna kućica od blata u Blatuši. Na isti način. Dakle, od slame, tako da im bude fantastična izolacija. Aha. 2 apartmana za moje pse. Međutim, onda se to promijenilo i oni lijepo spavaju svi zajedno. I koke, i mačke, i psi. Mačke su na peći, evo jedna se spalila ovdje. Peći? Koje peći? Tu je unutra peć. Aha, imaju i svoju peć. Jedna super peć koju ja palim kad idemo u minus. Aha. A onda ja to fino zaspalim. I onda svi unutra se uvuku navečer. Svi su unutra. I vlada harmonija. To je divno vidjeti. Ja. Mace gore, psi u zanosu, koke sretne. Eto, dragi gledatelji, evo, tu je dežurna majstorica za harmoniju koja vlada ovdje u Blatuši, stvarno je prekrasno. Oj ti mala kozice, daj mi malo mlijeka, da odem do bolnice, ranjenik me čeka. Pozdrav iz Blatuše! Ehej! Traj-la-li-la-li-li-li-li. Mijau. I onda kad se ženimo ljubavi, mijau. Ajme, ne znam dušo, jesi li rekla svojima? Mijau, mijau, reću im, ne mogu više čekat mrnjau. Ali Maco, ja sam stariji od tebe. Ma to nije mijau, mijau važno, maz, 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 maz. A di ćemo živjet? Tu, u apartmanu ćemo živjet sa kokama, da, di čeljad nije bisna, nije kuća tisna. Ali Maco, ja sam pas, a ti si mačka. Ma niko nije savršen. All you need is love. Mijau, mijau, maz, maz.